Efeso igice ni kabiri turahera ku murongo wa mbere. Nta muntu n'umwe afise Bibiliya hano? Niryo nibohero. Tusome mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Amen. Mufite ijambo rivuga ngo insinzi y'abizera ibonekera muri Kristo Yesu. Imana yacu nishimwe cyane. Twaratsindanishirijwe kubw'ubuntu bwa Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Twaratsindanishirijwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Amen. Amen. Tusome umurongo wa mbere uravuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderamwo kera nk'uko iby'iyi si bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwipfuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba kandi mu kameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwadukijije yatuzuranye nawe atwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu kugira ngo mu bihe bizaza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Amen. Ndasubiramo uyu murongo w'indwi ngo kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo. Amen. Mu kutugirira neza muri Kristo. Amen. Itunga rihebuje. Amen. Nagira ndakubwire wewe kuri itunga rihebuje kitezwe kuzerekanwa. Amen. Ribonerwa muri Kristo Yesu. Umuntu wese yitwa umukristo, amen, ni itunga rihebuje rya Kristo Yesu. Amen. Twe turabageni. Amen. Reka niyivugire jewe ibyanyu ntabyonze. Amen. Jendo umugeni wa Kristo Yesu yarankoye. Amen. Nkaba umukazana w'Imana. Amen. Umuntu iyo bamukoye, amen, umuntu iyo bamukoye nyene yakowe agenda kumwe yahora agenda, yitwara kumwe yahora yitwara, ahagarara aho yahora ahagarara. Uwo rero ni wewe bakoye, na wewe witeze kuzokobwa. Imana nitugwanire cyane. Aha. Uwo yari umugeni w'umukwe bamwe tuzi tubonesha amaso. Ibaze rero jewe umukwe bambe umugeni w'Imana isumba. Amen. Nkaba umugeni w'umwami Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Ndazi uraza kunyumva. Burya nk'ubu wewe wokobwa n'umuhungu ucumubona ntawe mvuze. Amen. Urya nyene ntavuze. Hallelujah. Urya yo kwitaba bari bo bose. Umuntu wari
wese yoguhamagara wo mwitaba cyangwa wohamagagwa n'umuntu uwo ari we wese wohagarara hariho hose woja mu kabaraka ariko kose umukwe wa ntuzeye umukazana wa ntuzeye haleluya ubumaze kuba ko igitinyiro haleluya uwo rero numukazana wa ntuze ibaza umukazana wande w'Imana haleluya turabakazana b'Imana we turabakazana b'Imana haleluya oya abakazana b'Imana muriho abageni ba Yesu muriho ariko mwitwara gute nk'abakazana b'Imana are turagarutse haleluya nagira ndakubaze umukazana w'Imana amen umukwe wa Kristo Yesu umukazana w'umwami amen umukazana w'umwami ujya yambara uko ashatse arambara twatonto tugera ngaha arambara ya mpuzu tubona amata mugonga out mabera out jeep out nazazindi none bigenda gute kubura umukazana wa Yesu Kristo bambe kubura umugeni wa Kristo Yesu ukaba umukazana w'Imana ngo wambara uko ushatse amen amen ujya nagira ndakubaze umukwe amen umukwe w'umwami ni byiza ko yogenda yambaye iboka yiwe tuyibona ngaha kandi afise isentiro mugakayimanura akacaza kuyikenyerera ngaha ngo tubone ko yambaye iboka sinzi ko abagomba kutwereka ko yaguze nshasha sinzi ko abagomba kutwereka kwazi kumesa hari nizo usanga zibereye ko ibintu menga twotera ko ibitoki ntumbaze Imana nitugwanire cyane ubujya umukwe wa Kristo Yesu twosanga harimo amaderede yaratoboje amahereni wona umusore Imana tugwanire cyane abakazana b'Imana haleluya abageni ba Kristo Yesu haleluya umukazana w'Imana aritwararika amen yitwararika mu bintu byose ntapfa buvuganye kuri telefone ntapfa amajambo avuze kuri telefone kuko nagira ndakubwira ikintu kimwe burya telefone y'umwana amen w'umwami ntibugirwa ko ibyo ari byo byose havugiye ko ijambo ribi iyo audio igacoroka mwumvira kirasigikira igihugu cyose haleluya haleluya umukazana w'umwami amen nagendana n'abamusifu yabari bo bose ngwacake baguzwa wapi ubwiwe ariyubahije we ubwiwe abazi ko ari udasanzwe none twe ko turabadasanzwe twiteze amen kuzosangira n'umugabo yadukoye ari we Kristo Yesu tukaba turiko turiyanduza azoguma yaradukoye cyangwa twebwe ubwacu tuzikura mu bukwe bwe Imana tugwanire cyane haleluya abantu buno munsi turiko twikura mu bukwe twari twarateguriwe amen wakareni we yatubwiye amen ngo amafiriti turamaze kuyarya turazi ngena ryoshe amen turamaze kuyarya inkoko turamaze kuzirya turazi ngena ziryoshe bazitetse bashizemo agatunguru bashizemo agatomati ni sosi tomati na bya birungo muhora muvyita gute ntibahora babibatuma cyangwa mugiye kubigura bya tayari ibindi amaonja ibindi byandi amapwavuro kugira isosi imere neza nyene imwe bavuga ati nakoze isosi nakoze nukuri bayikatisha imbugita amen
nawe ugakora isose nyene ukavuga ati isose ndiko ndakora ku by'ukuri mabuja ategerezwa kunyongera umushahara. Haleluya, amen. Uyo rero ni umusose wo mwisi. Ibaza umusose nawe uri kurategurwa mu ijuru. Haleluya, amen. Umucopo uri kutegurwa n'abamarayika bo mu ijuru. Amen, amen. Muzu ubakurikirana mu gikoni, chef de cuisine ni Jesus. Haleluya, ni wakurikirana iyo micopo tuzoja tugiye mu ijuru bukwe bwageze. Amen. Ariko wewe ukaburi ko witeze iyo micopo yo mu ijuru uyiteshejwe n'agatumbura ka senkeza hajya kuri botiki. Fanta ya De Master hajya haruguru ikagukura mu bukwe wobanyemwo n'Imana. Mani tugwanire cyane. Amen. Ariko twahagaze mu nsinzi Kristo Yesu yaduhaye. Twe twaratsindanishirijwe, insinzi yacu irahari, tuyihagararemwo hama tuzoheshwe gukora ubukwe n'Imana. Birahari. Amen. Nagira ndakubwire ko bihari. Mureke kwiyanduza. Amen. Mureke kwiyanduza. Birahari. Sanga muri mu buguriguri bwa nta kimazi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo harahiriwe umuntu adahagarara mu nama zabe ntiyicarane n'abacokoranye. Ariko wowe usanga muri guri ngo witwa umukizwa ngo wakowa amaraso menshi na Kristo Yesu, wirirwa muri barararararara. Niwe uturi ikarite, niwe uri kuravugwa mu ikarite ngo wa mukozi wanaka ngo ni watwaye ikarite, ngo wa mama wanaka ni watwaye ikarite, ngo wa mukobwa wanaka ngo ikarite yarazwi ku majambo ya naya. Twarakowa amaraso y'igiciro kinene. Nimureke kwiyanduza, turaba agaciro. Amen. Nitwihesha agaciro twebwe ubwacu tuzoba turiko tugahesha Imana yacu yo mwijuru. Nayo mwijuru izovuga ati twebwe ndabona abagaciro, ndabarindiranye igishiko, ahubwo nimubandanye mushiramo ibindi birungo. Genda muzane n'ibindi tutazi twebwe ubwacu. Tigenda na hariya muzane na kiriya ntitwari bwakishiremo. Bandanya mucopora mushiramo bigende neza. Turindiriye umugeni nakoye amaraso yanje agiye kuza kugira dusangire. Haleluya. Insinzi y'abizera iri muri Kristo Yesu. Twaratsindanishirijwe. Amen. Haleluya. Mureke gusubira inyuma, mureke kuba bamucijya nino, mureke kujuragirika. Guma mu murongo. Amen. Guma mu murongo. Aka kantu ngumye ndakavuga. Ubundi iyo umuntu agusifuye ngo ugahindukira ukamuraba, wari umunsi uciye mubona uciye ugenda kubera guhamagaye. Imana yacu nishimye. Urabandanije iyo waruroye, bivuze ngo intumbero iyo wari kuraje urayitaye. Amen. Wakiriye intumbero yo guhamagaye. None wewe bariko baguhamagaza brochette ngo tuzosohoke dimanche, wari umwanya wo kuja gusenga, ngo sheri wawe mama ngo akujanye ngo kuri beach ngo azokugurira agabonye ngo mwasohotse, ariko aguteje intumbero iyo wari kuraje. Imana nitugwanire cyane. Imana nitugwanire cyane. Amen. Abandi, amen, abandi muri ko mutubuntu ku buntu bwa nta kigende. Amen, amen. Ashuye umuntu yigeze kumbwira ngo burya ngo bakobwa ngo nibijuje. Tigute ego tigute tuzi n'amakuru. Umukobwa ashobora kuba yaramaze nk'imyaka 20 ari suki, mugabo kubera bamusohokanye bakamugurira brochette cyangwa amasambusa, ubwo busuga kabuta mu myaka 20 yaramaze. None ubwo se bujuju. Imana nitugwanire cyane. Imana nitugwanire cyane. Kwicapati verema ugakura impuzu kwicapati.
icyapati mbere. Ego uwo muntu yeka bivuga nk'ibitebo ngo je nariye umwana ku icyapati, ngo yariye umwana ku icyapati. Je sinzi ninge nabajya abana ntumbatse bana netugwanire cyane, mwiyandaritse barabajya barabamara. Nimutamenya ko mwako w'amaraso y'igiciro kinini, hari ubukwe bw'ikirenga turindiriye, barabarimbura. Imana nitugwanire cyane. Chapati ya senkeza nani soda, karabaye none ngo na zero fra. Kandi aho Imana nitugwani ngo witwa umukizwaga. Amen. Izina ry'Imana turiko turaritukisha cyangwa turiko turihesha icyubahiro. Ukaza wumva hariya mwisite hamwe abagenda guhagarara hatari aho guhagaragwa. Amen. Yarengana ngo ndabonye umukobwa wa Yesu. Ukaza wumva ngo umukobwa wa Yesu umwe narisha icyapati cyugwa muri kesi. Imana tugwanire cyane. Ariko ko twatsindanishirijwe n'amaraso ya Kristo Yesu, twahagaze mu nsinzi yiwe, ibyiza birahari. Kuma mu nsinzi ya Kristo Yesu twaratsindanishirijwe ibyo byose kugira twitandukanye nabyo, ariko tube mu nsinzi y'umwami wacu. Amen. Ibiruti cyapati birahari biriko birategurwa. Amen. Amen. Ariko je nobabazwa. Amen. Je nobabazwa n'umuntu yitwa ngo numure pantase. Amen. Nkumva ngo yacitse ijuru kubera isoda ya demire. Byo bintu biragahera muri repentance mu izina rya Yesu. Nibaze ko atabihara oya biri hariya. Aha wapi? Ego oya habarakijijwe mbere. Barakijijwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko amen. Ngo nta mwongo buri sati bedahizwe. Imana itubabarire cyane. Ariko wobayaho warubaye basi ukaburarindiriye. Haleluya. Burabayaho warubaye, burariye ibyo waruriye, kwibyawe bije bigeze ku rugi, uri kukatuja heje. Haleluya. Jumutsima agatiro kaze mujyame muruhuke. Amen. Amen. None ibyo wibaza kubera iki? Wa mwanya mwoje n'imbere y'Imana mu masite, mu matelefone, mwandika ibitagira ikimazi, kandi wakowe na Kristo Yesu adakwiye kumuvanga. Amen. Adakwiye mbega iyo sheri wawe yamenye ko wamuvanze bigenda gute? Muraserera ya mbere inshuti inkora mutima sinzomuharika Yesu ya sinzomuharika. Haleluya. None kubera iki muri ko muharika Kristo Yesu? Imana nitugwanire cyane. Imana itubabarire rwose. Imana itubabarire. Turiko turiyanduza n'ibyiki gihe,
ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukishushanye n'iby'iki gihe kuko ari iby'akanya gato, kuko ibi tubonesha amaso ibi byose bizoshira. Haleluya. Ibi byose bizoshira, ariko hari biturindiriye by'ibihe bitazoshira. Hari biturindiriye by'ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Kujya gusambana, uri umusore wari warizigamye, mugabo ukaca ugenda gusambana. Mani tugwanire cyane. Ibintu bidatwara n'iminota 30 ukabutaye ubuzima bw'igihe cyose. Amen. Erega isi iradushuka, isi iraduhenda, igerageza kuduhisha ibyiza ariko ikatuyobesha. Imana nitugwanire cyane. Amen. None we wosigura gute? Wosigura gute ko umuntu avuga ngo arafise ubwenge? Imana nitugwanire cyane. Ko uvuga ngo arafise ubwenge, umuganga avura abantu, umushiriji. Amen. Amen. Yopera abantu bamamazanira amaguru yavunaguritse, imitwe yasabye, amaboko yavuyeko, ibintu nabiriya mugabo. Amen. Eka kantu ndakavuge neza ndeke kugaca mu migani. Umuganga umwe, amen, yari kabaga umuntu yagonzwe kugira igufa bashire mu icuma. Amen. Uwo mwanya hari umukozi w'Imana yari kumwe n'uwo muntu bariko barabaga. Wa muganga abona umukobwa mwiza aremetse, bayidawe hari abakobwa baremetse. Imana nitugwanire cyane. Ahaciye aho yinjiye aje gusuhuza, wa muganga ari karabaga arasamara arahindukira aja kuraba wa wundi ari kararengana. Wa mukozi w'Imana nawe aramwihweza, we ariko ndakubaze, tuba uri muganga? Yego. Uri muganga? Yego. None kusamaye gute? Turya mukobwa ni mwiza. Ni mwiza? None ho urasipoza ko ukuri kurashona uyu, ariko wowe uri kurashona ujya arenganye mukanya? Ngwego. None ntabandi urashona bo barusha ubwizuye? Tinabeshe. None ibyo biriko bigusamaza kubera iki? Nibona kwisirikira gucuri ku bwenge. Wowe wibagiye kujya mu biri uri kurabona, aka kanya ushobora gukugwa mu mwuka agapfa ukabora, agasigara inyo gusa. Wa mubiri ubwa bwiza wari kurahiga ukabuhiga ukabubura, cyangwa imodoka ya musabya bwa bwiza wari kurabona bukazimanga. None ariko gutesha intumbero y'ibyo wari kurakora kubera iki? Mana nitugwanire cyane. Isi rero zidusamarisha ibintu bitari byo kugira tuve mu ntumbero y'Imana. Insinzi ya Kristo Yesu yarabonetse. Tugume mu nsinzi y'abizera twahawe na Kristo Yesu. Tugume mu cy'Imana yaduteguriye kandi kirahari. Tugume mu ntumbero y'Imana. Imana yakijije ubugingo bwacu, imaze kubukiza. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 65 ku murongo wa 4 havuga ngo ab'Imana ikunda yarabatoranije, imajije kubatoranya ikirabiyegereza. Imajije kubiyegereza ikibaha kwama bajya kubyiza byahera ho mu rushengero. Imana yacu nishimwe cyane. None mwebwe muri ko murasubira kunuranura hariya, kandi yarabatoranije ikabiyegereza kubera ifisi byizabaha. Muzoza mujya buri munsi, muzoza murajya uko bukeye, muzojya na hirya yejo, muzojya no mu myaka yanyu, kwingo zanyu zihari. Muri ko mutubusugi bwanyu kubera iki? Ko mariage zanyu ziteguwe, muri ko muja kurondera amacapati kubera iki? Kwa abana yababaremeye, muri ko muja kurondera abandi bana biki? Imana itugwanire cyane. Haleluya. Amen. Ugasanga umuntu kubera bamwemereye akazi runaka, boss atangaza mubwira ati kugira aka kazi rero tukaguhe uzohembwe 400 ku kwezi, ariko tubanza kuryamana. Ico gito ndazikura. Amen.
mbega urinda uzikura ntiwareba baranazikuye zimaze kugera ngaha naho hose zikava ko warusigaje ikizari zaranagiye. Imana nitugwanire cyane. None wibaza yakwifuje kubera iki? Wambuye kera. Amen. Amen. Baraki agiye kuvuma ubwoko bw'Imana asanga ntibuvumika. Amen. Kubera iki? Imana yari yarabatoranije yarabiyegereje. Amen. Abantu Imana yatoranije ntibavumika, ntibasuzugurika, kuko usuzuguye uw'Imana yatoranije abakoze mu mbone y'Imana, Imana bihigura nawe. Amen. Kubera iki mwiyanduza mwifata ukutari ko muhagarara hatariho muja mu kibanza mutari mukwiye kubamo? Hamya Kristo Yesu aho uri. Amen. Nimba uri mu gikoni hamya Kristo Yesu. Nimba uri ku isoko hamya Kristo Yesu. Nimba uri mu kazi hamya Kristo Yesu. Nimba aho uhagaze hose hamya Kristo Yesu, bamenye kuri umukizwa. Ko wakijijwe wakowa amaraso y'igiciro kinini. Hamya Kristo Yesu. Baraki arabavuma biranga. Acabwira baramutumva tubu bwoko nsanze butavumika. Ati kubera iki? Tiburi kumwe n'Imana rurema. Tariko rero reka nkugisha umugambi tego. Taba abantu tubatega Imana ahubwo. Imana gute? Tireka nkwereke haje Imana ni nyarukundo ariko iranica kandi irarimbura. Tibigenze gute? Taba rero urabona n'ubwoko bw'Isirayeli Imana yatoranije. Aba bantu ntibazi icitwa umugabo, ntibazi icitwa umukobwa, ntibazi ibero. Reka tubatega abakobwa bambara mini, amabera agira hejuru, batari bwabona itako ry'umukobwa rigira hejuru, batari bwabona ibere rigira hejuru. Muzorabe n'ubu mu Bayuda bambara kujya kwa bamezirimo mati. Ntopfu ubonye umugore n'izuru ryiwe. Imana nitugwanire cyane. Ariko mwe muri ko muri kwegera kubera inyambaro mwambara, muri ko mukwegera n'abandi. Baca bavuga rero uti aba bagore bazoba bambaye tuzoba bateka mu mayira, bagiye kurima, baragiye bagiye mu masoko, mu mubare, tubabatege. Bazobabona hama babifuze kuko batarigera babona ubwambure bw'umukobwa. Byarabaye cyane byabaye. Oya byoba byarabaye cyane byabaye. Imana nitugwanire cyane. Cyaravuga ati niba amara rero kugwa mwico cyaha, Imana y'ubwayo izobirimburira. Nawe umenye kurindiriye ukurimbuka kw'Imana. Kristo Yesu azoza gutora abandi, asanga uri muri bijyanye n'uri kurakora. Imana nitugwanire cyane. Imana nitugwanire cyane. Haleluya. Twakuwa amaraso y'igiciro kinini. Duhesha Imana icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro mu byo dukora no mu byo tuvuga no mu byo tubamwo byo no muri telefone yawe atawe ukubona. Hesha Imana icyubahiro. Ureka amajambo y'uburetwa, ureka amajambo apfuye, ureka amajambo y'urukoza soni. Ibyo uraba bigukoza isoni. Hamya Kristo Yesu no muri telefone yawe hose ugumuhamya Kristo Yesu. Ibyo nibyo bijana abana b'Imana mu ijuru. Ibyo nibyo byerekana umurepentance nyakuri. Ibyo nibyo byerekana uwakijijwe kandi ahamya Kristo Yesu ko twakijijwe. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Insinzi y'abizera ihagaze mu nsinzi twahawe na Kristo Yesu inyuma yaho. Haleluya. Amen. Amen. Tusome Yesaya, gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Amen. Yesaya 54. Twagiye Yesaya 54 ku murongo wa 4 haravuze ngo ntacyo utinya kuko utazotetegwa, ntumaramare kuko isoni zitazokwica, kuko uzokwibagira isoni wagize mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzowibuka ukundi. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hari igihe tugenda nk'abakizwa
bakavuga ngo ubwenge bwacu bwaratakaye. Reka babivuge, ariko Imana ivuze ngo ntuzokorwa n'isoni. Reka bagusuzugure, ariko ugumane n'Imana yawe. Nzokwibagiza ubumaramare n'isoni wagize mu buto bwawe. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana wagumanye nawe ntabwo izigera imuheba, ntabwo izigera imwibagira, ntabwo azemera kwakorwa n'isoni. Izo soni ngo izozi kwibagiza, ubwo bumaramare ngo ntuzobwibuka ukundi, kuko iyo Mana ije kukugirira neza. Uwihanganya agashitsa ku iherezo, uwagumanye naye akayihamya muri byose, Imana ije kumugirira neza. Nari mvuze ngo Imana ije kukugirira neza ko wihanganiye ibikugerageza byose. Oya, barakugerageje, ariko kuguma mu kwihangana kw'insinzi ya Kristo Yesu. Amena. Ije kukugirira neza. Uje kubona insinzi y'Imana, uje kubona Imana ineza y'Imana, uje kubona Imana isobanura ibyari bisobanganye. Kubera iki wagumije ukwihangana, kubera iki wagumye mu bugombe bw'Imana, kubera iki wagumye n'Imana nzima. Imana yacu nishimwe cyane. Guma mu kwihangana, shikama mu murimo w'Imana, shikama mu mbaraga zayo, guma mu buntu Imana yaguhamagariye. Uri umugeni wa Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu ntabwo azigera yemera ko umugeni wiwe amaramara, kwagokwa n'isoni, kwagenda gusa. Yesu aguha umugisha musore wa Yesu, akwagurire kandi akugeze kure. Ibisigaye ndakubariye nte, Imana yonyene ukwizeye, Imana yonyene ukwizigirwa, ije kukugirira neza. Abantu yacu bizera kuko nawe bajya n'abakozi ba Satani yatoranije kugira baduhushishe ibyiza byo mu isi, ariko gumana n'Imana yawe igufitiye ibyo yaguteguriye birahari ni byiza. Nimba wifuza urugo, gumana n'Imana yawe. Nimba wifuza amafaranga, gumana n'Imana yawe. Nimba wifuza gukira, gumana n'Imana yawe. Ikintu cyari cyo cyose wifuza, gumana n'Imana yawe. Muhaguruke, ndarangije. Ariko nkubwiye ko insinzi y'abizera iva ku Mana yacu. Haleluya, haleluya. Ndagomba uyu mwanya usenge usaba imbabazi ku bintu byose byatumye uva mu bugombe bw'Imana. Hama Imana nayo ije kukugirira neza, kandi Imana ije kugucira inzira, kandi Imana irakwibutse. Haleluya, Imana irakwibutse. Iki ni igihe cyo kwibuka kw'abihanganye bakageza ku iherezo, insinzi yabo igiye kugaragara. Amen. Mana data mushobora byose, Mana rurema, se umwami wacu Yesu Kristo, erega mwami wadukoye amaraso y'igiciro kinini. N'abisi bayasuzugura, n'abisi bayatesha agaciro, naho mwami babona ko ntacyo yamaze. Twe nk'abagusobanukiwe tumaze kumenya agaciro k'amaraso yawe, tumaze kumenya ikiguzi cy'ibyo wakoze, tumaze kumenya data buja ko wahinduye ibihe n'amateka, tumaze kumenya data buja aho twerekeza ko ariho duteguriwe ibyiza byahera hawe, kugira natwe twumve tuguwe neza. Mana turaciye bugufi, ndasengeye umuntu wese mwami hano kubyo yakoze. Hari aho yoba yarakikamye, hari aho yaba yaragiye mu bintazi, hari aho yoba mwami yaradeviye, ariko mwami yibukijwe iri jambo rivuga ngo nimugume mu nzira zo kugororoka, kuko ubwami bw'Imana buri na hafi. Erega mwami ngo utaraza n'urupfu rwoza, ngo dusanga turi mu kabare, usanga turi kudandaza, ngo dusanga turi mu bikoni, ngo dusanga turi gushingirana, usanga turi no mu byaha bitandukanye, ariko turicujije mwami. Umuntu wese yagenze uko bidakwiye, amaraso yawe amubonekeko, amweza mutunganye, hama mugumize mu cyerekezo cyawe, umwiyegereze mwami nkuko wari waramwiyegereje. Ni wowe udutoranya kugira utwiyegereze, hama tugubwe neza. Ibisigaye data twiteze ineza yawe n'urukundo rwawe ubonekwa muri Kristo Yesu. Rero datanye n'amahoro kubw'aba bantu maze kwiyegereza, ndabashize mu biganza byawe. Reka ineza yawe ibagaragareho. Ijambo ryawe riravuze neza ngo haleluya, ritubwiye ngo isoni zo mu buto bwacu mwizo zozitwibagiza, ngo kandi ubumaramare ubwo buzokugwaho. Ibyo byose mwami ndabihamagara ubwoko bwawe, ubakure gukugwa n'isoni, ubakure kukumaramara, ubahamagarira umugisha wawe. Umugisha wawe ubane nabo, umugisha wawe ubuzure, umugisha wawe batwikire, ugurura inzira, ubaha icyerekezo kizima. Abagwayi ubakize, abarucu baruhure, abananiwe ubanezereze, abafise imibabaro hari igihe cy'umunezero. Abari mu isi y'umwiza tubabwire ko umusho warashe kandi warasiye twebwe abizera. Rero Mana umuntu wese ikibazo arimo, situation arimo, iyo turayikujeho amaraso ya Kristo Yesu kubw'insinzi y'abizera yabonekeye ku musaraba Igorogota, ndagomba bari wewe Yesu we
ndagomba bari wowe utsindanishiriza ubu bwoko, ndagomba ari wowe ugirira neza ubu bwoko. Bigaragare mwami ko twakurikiye umwami w'abami, umwami aruta abandi, umwami arengeye bose, uwo ni Kristo Yesu. Mana turagushimiye, Mana turagukengurukiye, tugukomeye amashi, inkundu nizawe kubw'ineza yawe Data, mu izina ryawe gera Yesu Kristo, amen.